Incwadi yesibili yempostoli Petro, sahluko sekucala. Le ncwadi iphuma kuSimoni Petro, ingceku nempostoli waJesu Kristu. Iyakini lenemukele ukukholwa lokuligugu njengekwethu. Nikwemukele ngekulunga kwaNkulunkulu nemsindisi wethu Jesu Kristu. Shangathi umusa nekuthula kunganziswa kini ngekwati uNkulunkulu na Jesu inkosi yethu. Ngemandla akhe uNkulunkulu usiphe konke lesikudzingako kuze siphile, simesabe njengoba simati yena lowasibitela ekuhlanganyeleni naye emandleni nasebukhosini bakhe. Ngaleyo ndlela siphiwe tethembiso letiligugu naletinkhulukati, kuze kuthi ngato nibe nenhlanganyelo nesimo sebuNkulunkulu, niphunyule ekubhujisweni kwelive leselokheleke etinkanikweni. Ngaleso sizathu-ke khuthalelani kwengeta bucotho ekukholweni, nakubo bucotho nengete kwati, nasekwatini nengete kutitsiba, nasekutitsibeni nengete kukhuthalela, nasekukhutateleni nengete kumesaba uNkulunkulu, nasekumesabeni uNkulunkulu nengete kutsandza bazalwane, nasekutsandzeni bazalwane nengete lutsandvo. Nangabe letintfo tikini tivama, titawunenta nikhutsale, nitsele titselo ekuyatini ngalokugcwele inkosi yethu Jesu Kristu. Ngobe lowo lotele tintfo uyimbumbutse, uyafifiyela, sewukhohliwe kutsi wahlantwa etoneni takhe takucala. Ngako-ke bazalwane, khuthalelani kakhulu kukhombisa kutsi nibe lubito nebekukhetfwa. Nanikwenta loko ningeke nihlubuke, kodvwa niyawunikwa lilungelo leliphelele lekungena embusweni waphakadze wenkosi yethu Jesu umsindisi. Ngako-ke sonke sikhatsi ngiyawube ngiloku nginikhumbuta ngaletintfo, nome senidati nje nihleti nicinile kuleli ciniso lesenilemukele. Ngikubona kufanele yingci ngisekhona kulomtimba kwekutsi nginivusetele ngekunikhumbuta, ngobe ngiyati kutsi masinyane nje ngitawushiya lo mhlaba, njengaloku inkosi yethu Jesu Kristu yangitshela. Kepha ngitakwetama kwenta lisu lekutsi nisale nitikhumbula letintfo ngaso sonke sikhatsi nome ngingasekho. Empeleni sasingalandzeli tinganekwane tebucili ngesikhatsi sinatisa emandla nekufika kwenkosi yethu Jesu Kristu, kodvwa sasingulabo labawabona emandla ebukhosi bakhe. Mhlazana emukela ludumo nenkatimulo kuNkulunkulu uyise, sasikhona thina. Kwaphuma livi enkatimulweni yebukhosi lathi, lo uyindvodzana yami letsandzekako, lengitfokotako ngayo. Thine sasinaye entsabeni lengcwele, nakuvakala lelivi liphuma ezulwini, saliva ngetethu tindlebe. Ngaleyo ndlela livi lesiprofetho laqiniswa kangcono kitsi. Nani nitawube nente kahle nanililalele, naliva lakhanya njengesibani lesikhanya ebumnyameni, kuze kube ngusentsatsakusa nenkanyeti yekusa ibonakale etinhlitweni tenu. Ngetulu kwako konke nifanele nicondzisise kahle kutsi kute siprofetho sembhalo lesingachasiswa ngumuntfu ngekwakhe kucondza, kute siprofetho lesake seta ngentsandvo yemuntfu, kodvwa bantfu bakhuluma loku kwaNkulunkulu, bachutjwa ngumoya waNkulunkulu longcwele. Incwadi yaPetro sahluko sesibili. Nakadzeni babevele bakhona abaprofethi bemanga emkhatsini wesive,
Kanjalo-ke nalapha emkhatsini wenu batawuvela abaprofeti bemanga labatawungenisa timfundziso temanga letibhubhisako, baphike umbusi lowabatsenga. Ngaloko-ke batawube batidvonsela kubhujiswa lokusheshisako. Labanyenti bayawulandzela lawo manyala abo. Ngenxa yabo indlela yeliciniso iyawuhlanjalatwa. Ngenxa yebudli babo bayawutsengiselana ngani ngemave ebucili. Kusukela emandvulweni kulahlwa kwabo akulibali, nekubhujiswa kwabo akweteli. Nkulunkulu akazange atiyekele tingilosi letona, kodvwa watilahla kalasha emigodzini yebumnyama bebumnyama kutsi titawugcinelwa kwehlulelwa. Nkulunkulu akazange awuyekele umhlaba wakadzeni, kodvwa wamlondvolota Nowa, umshumayeli wekulunga, kanye nalabanye lababesikhombisa ngesikhatsi aletha zamcolo emhlabeni walababengamesabi Nkulunkulu. Emadolobha aseSodoma naseGomora Nkulunkulu wawalahla ngelicala, wase uwabhubhisa ngemlilo, aphela nya, aba ngumlotha. Wawenta aba sibonelo kulaba labangayiwumesaba Nkulunkulu. Nkulunkulu wamsindzisa Loti, labelungile. Loti abesavele asakhathateke kakhulu ngenxa yekuhamba ngemanyala kwabo labangenamtsetfo. Lendvodza lelungile lebeyihlala emkhatsini wabo onke emalanga beyidzatjukiswa kuva nekubona tento tabo letimbi tekungamesabi Nkulunkulu. Umphefumulo wayo lolungile weva buhlungu. Inkhosi iyakwati kubakhulula ekulingweni labo labesaba Nkulunkulu, kodvwa labangakalungi ibagcinele kujeziswa ngelilanga lekwehlulela, ikakhulu labo labahamba etinkanukweni temvelo tekutingcolisa bedzelela baphatsi. Bangemaphikankhani, bayaticapha, abesabi nekuhlambalata benkatimulo. Kantsi ngisho netingilosi letinkulu kakhulu kunabo ngebuchawe nangemandla atibahlambalati labo bantfu ngekubamangalela embi kweNkosi. Kodvwa labantfu labahlambalatako banjengetilwane tesiganga letingenangcondvo, ngekwemvelo titalelwe kubanjwa nekubulawa. Bahlambalata ngetintfo labangatati, kodvwa batawubhujiswa kanye nato leto tilwane. Bayakwemukeliswa buhlungu ngobe nabo bevisa buhlungu. Kujabula kwabo kumita nekutamasa, ngisho nasemini imbala. Yebo, balihlazo nendlisa mahloni nase bahlanganyela nani edzilini ngaso sonke sikhatsi, batijabulisa ngetinkanuko tabo. Emehlo abo agcwele buphingi, anamatsele esonweni, baholela labo lababutsakatsaka elugibeni, tinhlitiyo tabo tetayele bukhali. Bangaphansi kwesicalekiso, bashiye indlela lecondzile, bedukela endleleni yaBhalamu, umsa waBheyori, lowatsandza umvuzo lomubi. Kodvwa wekhutwa ngaloko kona kwakhe. Imbongolo lesimungulu yakhuluma ngelivi lemuntfu, yakuvimbela loko kuhlanya kwalowo mprofeti. Labo bantfu bayimithombo lete emanti, batinkhungu letichutjwa sivunguvungu, bagcinelwe bumnyama bebumnyama. Bakhuluma emagama lalite, bayenge ngetinkhanuko nangemanyala labo labasandza kuphunyula kulabadukako. Babetsembisa inkululeko, kantsi bona ngekwabo batigcili tekubhubha. Ngobe loko lokumehlulako umuntfu usigcilisako. Ngobe nangabe kungcoliswa ngulomhlaba
bakubalekele ngekwati inkosi lengumsindisi wethu Jesu Kristu baphinze behlulwa ngiko. Sigcino sabo sibi kakhulu kunesicalo sabo. Lokungenani bekuyawuba ngcono kubo kube mane abazange sebayati indlela yekulunga kunekuthi bathi sebayatile baphinze bawufulathele umyalo longcwele lababenikwe wona. Kubehlele njengoba saga lesicinisile sithi inja seyibuyele emahlanteni ayo nekuthi ingulube igezwe cedze yabuyela yayawubhoca eludzakeni. Petro wesahluko sesibili, Petro wesibili isahluko sesithathu. Bazalwane bami, lena seyincwadi yami yesibili lenginibhalele yona. Kuto totimbili ngetamile kuvusa tingcondvo tenu ngekunikhumbuta kutsi nicabange loko lokufanele. Nikhumbule emavi lakhulunywa kwakucala baprofeti labangcwele. Nikhumbule nemiyalo wenkosi nemsindzisi lenafundziswa wona bapostoli benu. Kwekucala nje, yatini kutsi ngemalanga ekugcina kuyawufika baphukuti labahamba ngetinkanuko tabo banihleke bulwima bathi, uphi-ke lo Jesu lowanethembisa kutsi uyabuya? Ngobe seloku kwalala bobabemkhulu tonke tintfo tihamba njengobe tatinjalo kusukela ekucaleni kwendalo. Ngobe batsandza kukhohlwa kutsi emazulu abevele asakhona kadzeni-dzeni nekuthi uNkulunkulu wakhuluma ngelivi lakhe kwavela umhlaba emantini waba semkhatsini wemanti kwabuye kwaba ngiwo lawo manti umhlaba lowabuye wabhojiswa ngawo. Kepha ngalo lelo livi emazulu nemhlaba lokukhona nyalo kugcinelwe umlilo ngelilanga lekwehlulelwa lapho kuyawubhujiswa khona labangamesabi uNkulunkulu. Kepha bathandzekako, ningakhohlwa kutsi lilanga lilinye enkosini lingangeminyaka leyinkulungwane nekuthi iminyaka leyinkulungwane ingangelilanga linye. Inkosi ayibini kugcina sethembiso sayo njengoba labanye bacabanga kutsi iyabina, kepha iyanibeketelela ngobe ingatsandzi kutsi kubhubhe ngisho namunye umuntu, kodwa itsandza kutsi bonke bantfu baphendvuke etonweni tabo. Kepha lilanga lenkosi liyawufika njengelisela mhlazana emazulu ayakwendlula ngekuhlokoma, tonke tisekelo temkhatsi tiyakusha tincibilike, umhlaba nemisebenti lekuwo kuyawusha. Njengobe-ke tonke letintfo titawubhidlitwa kanjalo, nineke kufanele nibe bantfu labanjani? Kufanele nitinikele ngalokuphelele kuNkulunkulu, niphile ngekumesaba yena, nilindzele kufika kwelilanga laNkulunkulu, nisebentele kutsi lisheshe lifike. Lelo langa liyawuncibilikisa emazulu ngemlilo, netinkhanyeti tincibikiliswe kushisa. Kepha ngesethembiso sakhe silindzele emazulu lamasha nemhlaba lomusha lapho kubusela khona kulunga. Ngako-ke batsandzekako, njengobe nisalindzele leto tintfo, yendani konke lokusemandleni enu kutsi anikhandze ninekuthula, ningenasici, ningenabala. Kubeketela kwenkosi nibe kutsatsa ngekutsi kunentela ematfuba ekusindziswa, njengobe nemzalwane wetfu lotsandzekako longuPawula anibhalele ngekuhlakanipha laphiwe kona. Ngiko loko lakushoko kuto tonke tincwadzi takhe nakabhala ngaletintfo. Kukhona tintfo letilukhuni kutivisisa kahle kuto leto tincwadzi. Labo labangati nalabangakacini bayatihlanekela njengobe benta nakuletinye tincwadzi temibhalo. Ngekwenta loko batiletsela kubhujiswa. Kodwa nine batsandzekako seniyakwati lokhu. Ngako-ke
Caphelani kuze ningedukiswa ngemaphutha alabangenamthetho bese niyawa ekugcineni kwenu. Kodwa khulani emseni nasekuyatini iNkosi neMsindisi wethu Jesu Kristu. Ludumo alube kuye manje kuze kube phakade. Amen.